आस किए खाइब पकोड़ी 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 आउ पनीर पकोड़ा दिन 12टारे बस खाऊ रोषे ही तो दशटा छुट्टी गला ना अभी सब बेड टाइम टिके हम छुट्टी सरले पुणी जाए डाली पकोड़ी এটা পনিরটা খাইদে অল্প টিকে খাইদে ভাত খাইব না ରୋଷେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ଶୁଖି ଯାଉଛି ତତେ ତ ଏଗୁଡ଼ା ହେଲେ ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି So beautiful, so elegant, just looking like a tasty. I like the paneer so much. Love paneer, the matches. ପକୋଡ଼ା ନୁହଁ ପକୋଡ଼ା ତୁ ପନିର ପକୋଡ଼ା ଖାଉନୁ ଏଇଟା କାଇଁ ଖାଉଛୁ ବାଏ Bye bye.